بری کمتر جدو هفتیان اف کلانه والا و بدنگ بو جلوینه. هیرشا مها 12 یا 2022 جبزاو سکناند بو. هجمارک کافتریا و خارنگه هندوی کلانه دا تنانت دکان و بازارندنجی ین کردانه. ساندویچن کردی یک جخارنگه ناسکری و کونل ویداره. سلامی جرهای باکور کردستانه نزدیک 30 ساله لعوی ولاتی دجید و 25 ساله جی خارنگه نوی لویره هنه. کار و مهوان نوی و گریاینه و دما بری هرشه. روش نورمال بو اما پیشه در راستی جمعه شاند مترساند و دولت فرانسا باش مپرساند سپاسش دولت فرانسا راستیش پلیس واجی کبار بو لبده هلا شرم حزناك اصلاف هلا اصلافيا تجاري شقاندني حزناك او قضا کی پر خرابو و سر کردهات يعني پر ما کردگشت شاندن لوی کولانه ناوینگلک جهان کردینه سلیمان جدرسی میدبینم دبیجه خلکی جسرتاسری جهان دهنه ویدره و خارنن کردی دخوازن جهر دو رودان 2013 و داویا 2022 توره و بخمه لی دبیجه کرد دزانن فرانسی جوان حز دکن نا sokak para kırmancı yer serretpe nika jüvreniyor millet pürüşte ver kırmancıma pürüşte ver ana dörmede Fransız kırmancılar has kırdığını para askeni çünkü kırmancına zadi pürü rındi duvartı millet duvartı ciranlı duvartı komünite Fransa'da zümrüt zofrandi Fransız kırmancılar has kırdığını var hatta ona has keni izonun ki guna kırmancı taçına kırmancı pürü garibi çünkü memleketi o terk kırdamayta. Davakarê giştiyê Parîs bi nivîsîn bersiva Rûdawê de ku divê qonaxê da ew hiç zanyariyan nadin û lêkolîn nihênîne. Her çende bêdengên lê polîs berdawan li wê kolanê ya navenda Ehmed Kaya ya çandê lê ye û cihê hêrişa 23 2022 ye. Xemgînî Tureya Kurdan li Parîs bi dawî nehatiye. Ji encamê evê êrişa 23 Desembera sala derbasbûyî li vê derê hatiye encamdan. Lê ew zêdetir dixwazin di rêwresmeke şayiste da xatira xwe ji her sê haniştimaniyên Kurd û şandina termên wan ji bo Kurdistanê bikin. Zinaşîn û Rûdaw, Parîs.